forma Jiu-Jitsu Team Željak. Pozivaju se na dodelu medalja. Krairović Aleksa, Stojnić Ognjen, Neka se pripremi. Strahinja, Karanović. Neka se pripreme za boronošte broj 2. Meč broj 54. Veljković Strahinja, Sekutor Aranđelovac, Maltić Boris, forma Jiu-Jitsu Željak Team. Boronošte broj 2. Meč broj 53. Vujičić Đorđe, Sekutor Beograd, Stanišić Mihajlo, forma Jiu-Jitsu Željak Team. Vujičić Đorđe, Sekutor Beograd, na tatami broj 2. Neka se pripreme za tatami broj 1. Pantić Strahinja, Sekutor Šabac i Blažević Marko, BJJ Factory Đakovo. Pozivaju se na dodelu medalja. Krairović Aleksa, Stojnić Ognjen, Marinković Strahinja, Karanović Simo. Ne prekrštaj noge, Davide! Ne prekrštaj, tako je, to je to. Dođeš, on je moj. Jovan je ubij. Jovan je razbiga sad. Sljedeći meč na tatamiju broj 1. Pantić Strahinja, Sekutor Šabac,